Bierta in koiraget home arloso chekok thatsi apran charmuden. World Tourism Day Catalan pen pachatonsi Tourist Lodge CM Ariteng pen Kangpu. Dilai sarhejana dak atowar kahino kilit pegajog rat kacheleng kisungnang. Kardom peniada birta long penelisang pi marvelous rong parpi. Nonarju ikta birta angton pe. Chidini phaing kora narke marni Dipu Police Station angkang rong mongwe ward number 4 Dipu Golf Boys pen Dipu Girls HS School adung angali rengma hemalong kedo arta ningkan ingkoi raketom arlusu chekok thatsi apran charmudet. Angali rengma adonara batum pen kithana tengki thangna dalam tawi lapen arnisi nini aprangsi kithilot arlusu amhang ke thek arni tame katalon langpusi than. Angali rengma hem kidudun ningkan isi sosechot ansi dulang putat than. Kichilo alam hemi sila pen don rabatum chinine la sojone adap akeng pen kedamate morning walk kedamatum si kethek long pen ituma phanta nang than lopusi angale rengma adona rabatum pen than pachini ene to swalitu thike asile mane amar logot hahi dhemali kori thake eneka ekutu amio gom poa nai tai phot kore eneka hoi joato amio gom poa nai edu morning walk joa manu ke tahe amakhe koise mane tichahe amio gom paisu mane আৰু কাৰণটো কি হৈছে কি হোৱা নাই আমিও গম নাপাওঁ মানে ছোৱালীটো বহুত ভাল মানে বহুত আমাৰ লগত হাঁহি ধেমালি কৰে আৰু ৰিসেন্টলি তাৰ বাৰ্থডেও হৈ গৈছে আমি তাৰ বাৰ্থডেও সেলিব্ৰেট কৰিছে তাই পুৰি বনাই কিনে আমাক খুৱাইছে এনেকা আৰু কি নাম আছে ছোৱালীজনীৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো অনিতা হয় তাৰ টাইটেলটো নাজানো তাৰ দেউতাটো দুইটা আছে সেইকাৰণে আমিও টাইটেলটো ইমান ভাল কৰি নাজানো আৰু কিথি লদাৰ লসো আমেন অনিতা পুসিথান বন্তা কি বিপনাতুমতা আকুৰ ke chini pame me puta than birta kipia teng Dipu Police atum adimalong palidunsi kichi tangar pum chipari deng lapen kichi tangar pum postmortem aphan ponlo kopia joini lapen kosonsi kachepathi longlok ma phutha police atum pen tarli bomla news report Karbi Anglong live Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Asai Campaign Patir PC Karbi Anglong along kijui kilang aphan kebang abang phubang piatum aphan kido ke thak our sai mesen ke bidun thekje aphan pu Tourism Department in charge EM Riteshing hi kachepaduk pen sideng ponsi World Tourism Day Catalan pen pachetonsi di pholong Tourist Lodge Karbi Anglong Autonomous Council CM Arideng pen ingpu ponlo Ili tumalong rialong tame tourism hinlan so se kang thur pon bom ji aphan pura kedam tanga kor pen Karbi Anglong Autonomous Council em Riteshing hi pen langchari ponsi monapor sumindara long tame Karbi along ri anong chithang dun bom longri arlo ke langmi mi ason kidu o joksi angtan pen kijui ke lang aphan ke bang aphai chmet me pinason si dolo langroi langjeng langsun bahai hai ke langmi sen kidu jok adungara yara batung pinang an kereng awar sai kachelong atum tame dolo labang solong angtan pen ke bang kijui ke lang atuma phan tame kidu ke thagadim ke misen kilong ji phan pama thasi kadok kabe room trip ki kidu adim mate lodge kedam ta chitini pha inkoranar ke barni CM Arideng pen inkupon যিবিলাকৰ টুৰিষ্ট আহিব বা কোনোবা গেষ্ট আহিব ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে ইয়াত জাগা নাই গতিকে টুৰিষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা যিটো আগতে আছে সেইটো ৰিপেয়াৰিং কৰি ৰিনোভেশ্যন যিবিলাক বিয়াইছে ৰিনোভেশ্যন কৰি আৰু যিবিলাকৰ থাকিব তেওঁলোকৰ কিন্তু ইয়াত কনফাৰেঞ্চ কোনোবাটো মিটিং চিটিং কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব পাৰে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে এটা কনফাৰেঞ্চ ৰুমৰ প্ৰয়োজন কাৰণে কনফাৰেঞ্চন এটা নতুন বিল্ডিং এটা বনাই দি আছে তাৰ লগতে ইয়াত খোৱা বোৱা সুবিধা খাবৰ কাৰণে ইয়াত যিবিলাকৰ গেষ্ট আহিব তেওঁলোকে ইয়াত ফুডিং চিষ্টেমটো নাই লুজিংটো আছে কিন্তু ফুডিং নাই খোৱা বোৱা নাই গতিকে এবাৰ খোৱা বোৱা ইয়াত ব্যৱস্থা হৈছে ইয়াত যোনে থাকিব ইয়াত খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত কনফাৰেঞ্চ ৰুম ইয়াত আছে প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিবৰ কাৰণে বা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ মাতিবৰ কাৰণে বা অফিচাৰ্ছবিলাকৰ ডিছকাশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বা ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি কোনোবা আহিব ইয়াত আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কনফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছে Chiti nipha inkoira trok pe nipha inkoira narkep ni thoma pharman World Tourism Day Catalan pen pachatonsi ke padusier ni lodge ingpupon
lo chalong ki choki jo na son pen chenglok mai meeting ki durji aphan conference hall ki joi kilang ki pon awar sai tami piponji puta em british hi pen pachini Dasi peneng abang kini litum nithom deng pon 26, 27, lapen 28, lapen pini ki jut siar ni pini dak ni litum laso tourist lo chalong RG ki ding pen se tamelo meneng unified command atum dak ke do pen masi latum iridet pen afis tamel litum pijo pen renovation SOP dia tangka pen litum aningkan wang ku claim pon bom lo laso teng pen pini abang ke kadu gue department pen chingwai chingsai la pen Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang alangli pen chingwai chingsai pen ni tum pini la so hem ta ingku pon lo apranga bang ke dake ke do dim cho la sinona bang ke dake restaurant ta me bipon lo la pen conference hall ta bipon lo se apranga bang ke kadu we dak wang lu pulo te dak kichingwai adim ta we la so kisik sak do la so teng bet matha pon masini ni tum plan and estimate bonai pon lo la sila so dak ni tum teng pon lo Chitini pha inkoranar kep ani kangpu amai long aluhiaman pen Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingleng EM MAC Karbi Anglong autonomous council principal secretary Mukul Kumar Saikia secretary Dilip Terangatung Chutonglu News report Karbi Anglong live Towar me lang lokachar lia hem lapen kesu kachilang hem hai hui anke sarkar phansi radatum chikinang kok lapen sarkar atum penta lahaya sai ke claim pon nangwek ji arpudo binonglo lapuson thak thak si lakha pharoi siranar ke bukajan LA constituency angkang dilai pen sari hajan mate non kache thangke hanjanglang su DDS road kedamtang chiklojon troxy narke mate ningkan si plengkai anlo labang su kacheleng atowar kai no pen wak fraud an pinlo bon sitame labang so atowar ave kirui kasalok ponji aphan saike dengji aphan thangke thek ponlong avilang laso jok ke ongdung kai ke ajoner lo kacheleng aradatum towar ka hinupen kacheleng sungkrung lo pusi birta longpon athe labang so atowar surihini ra trainer kepen non surihini ra inkoira thlian ningkan throk angbong maintenance ave pin towar ke ba kasalam ave sen gravel high hoi anta ke orpon ave akimi kasalam ponjelam ke Halloween lang tahai lasila hai kilang chari ponangji arpu ke dove katum lake sari hajan PWD roads division atum sidolo bonsita me non ke arpu do penta asai chiklem wangwe asonsi thekponlong towar ke angton benamasi hingno thailo sitame jetsemet pet jongdam sinang hanjangla so stadium adung dimro langso lakhijan tiniali koligaon sericulture adung priang adong school adung hidipi Saint Thomas school adung moiso kiling along hidipi bazar hidipi hospital adung dilai high school adung dilai mini stadium adung highway ademalongke kahino rat thekphonglo lasike the geding bogajan MLA local MAC Karbi Anglong autonomous council PWD lapen Karbi Anglong autonomous council CM lapen anparta kachari bom sarkara long kacharabdun kedu vidisiatum lahai radatum akisungalam RD piponra prabjin pen labangso dilai sari hajan PWD atowar silam pipon asonte mesenji pualam ta longpon atheya phrang ke hanjanglong sopen dipu ke dam ghonta isi ansi apor nangchot sita non ke dipu ke palejia phan ghonta hinian apor nangkok titilo lasi kachari bom parivartan sarkar atum saideng ponra rat kedam kewang kacheleng mesenji phan matha ponasonte mesenji pusibirta nangpale bukajan benananterang Karbi Anglong live Lakhain koira throk Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor municipal board angkang Deithor Saturday market along market shed ki kim kerang pon phan throk sirke rapho an tangpon lo la solong Karbi Anglong autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard tok biatuma phan hawarara datum kachoro pajerpon la son se pirthe muni datuma phan arnam ke kangting lapen kathang bipon lo lapen kangting ko ka pirthe pulote development ka vipin hawar ason si chemandalo
Lasi dai thora rong alomta aprang ke chojor chulangadim kadure thetan khangjang sitame non ke BJP sarkar nangchari det pen local MACN parta education EM Richard Tokbi sitame ame thanga constituency kaching hon thetana joksi ladak dai thorta development nangji puma thaponsi dai thor main town along amat 10 crore scheme 1 PC market shed kimpono Lapenon phan trok sirke prapho an tangponlo lake pudamlo pulote EM Richard Tokbi kache paduka joglo puta hawara rata tumpe ningche ponrinti Lapen EM Richard Tokbi pen dai thor tu rongbong khat atwar sitame non kibangji matijong pen lote towar sitame selamponpo Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dr. Numal Momin Lapen EM Richard Tokbi atuma phan sitame rongrara tumpen kacharo pajirpon News Report, Karbi Anglong Live. Chitini phaing kora narkeb arni Assam Janajati Sanskritik Mahasabha Tiri Pialong Klembangatum Maipu Chunbang Penchenglok Taralangso Karbi Cultural Society Sahemalong Nang Humrisi Karbi Anglong District Arlokido Inglong akhai so khebere matum pen kosonsi mithang jutang jubat ilamiki pindeng sumpot doan ke parang sabwer thekjia puthak chingki chingwai pon Assam along riarlo kido penang an khebari matum amethang alam aki chingbo tanglo lasi khebarim doan chingrum pet pen kibir rang ajutang kosonsi kangthur thekji mapu athepi enponsi bangso asong senglo Assam along riarlo hong pen kivang kibe kichiaso influx nang kebat pik ajok ladak aprang pen kido ke pathir longle hem phumate khebari matum alamaki nimrokom jutang jupat kecherai kom che phan akisung dotang loku athipi enponsi kadukawe chingwai derapi chedon sarpen Assam Janajati Sanskriti Mahasabha Karbi Anglong District aro parjaponsi Mei Phuarpu Dorsing Dera Dun Maipu Sonob Bordoloi Dun Kong Chunbang Nairam Bosumotari Lamjai Sarpo Hinchong Tiso Penchenglong Dimasa Tiwa Boro Kuki Mar Lapen Kaprek Hebari Matuma Phan Klembang Arpu Ingwai Ponsi Kecheng Si Apharman Janajati Sanskritik Mahasabha Karbi Anglong District Committee Senglo Chitini phaing koiranar kebarni bangso amailong kacheparai atengki kebangji phaikunia chiklo niphai ing koira hinipen niphai ing koira clear ni an nithoma pharman asamangkang pi arlo kedo khebari matum kechengsi apharman jutang amai arongaje ke pado ponji aphanta pangdakpo ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো জনজাতিৰ যি এটা মহান উদ্দেশ্য অসমৰ সকলো জনজাতিৰ কাৰণে এখন উমৈহতীয়া সাংস্কৃতিক মঞ্চ গঠন কৰি এই মঞ্চৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে সকলো জনজাতিৰ যি লোককৃষ্টি লোকনৃত্য লোকগীত লোক পৰম্পৰা লোক বৈভৱ এই সকলোবোৰ কেনেকৈ শুদ্ধ আৰু ভাল ধৰণে আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আছোঁ Pinpur me asamalong riarlo karbia khaya tumta jutang jubat pindeng sumpot nimrokom kangtang kring polam chini pamisi Assam Janajati Sanskritik Mahasabha tum kheibarim doan jutang arongaje kibi ponjia phan taralangso along ki jongpon ke KCS lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum ki claim kidam kachepaduk ang thegro puta cheparoka mimi kibirrangrang kheibarim tama jutang koson se kang thur ponang jima laso towar bang japon nangpo pula so akamata pensi labang so song ke seng sinili phan ke thekte der sita alang litni phan ke bidisa ra kong bo nang pilo chief advisor sing pilo si dak pini ke chengsi la district long ke seng bang ke pini dak ilitum di Karbi Anglong long se seng chenglo non taring ko e bang ke murigaon bang seng po pasinili kaddo ga be bining the bang halo kaddo Karbi ara ra phan Pilih kecumuri bangala halo, laso khaibari matum apan kang thur pon, jutanga mo, lamera mo, pindeng sumporo mo, laso kang thur pon arong nang cirap nang citu dunju bisini, thelo. News Report Karbi Anglong Live.
Saru mainu kardon atharwe jangphong arum rong aragalong rechong hoi ki khipo ningka nisiapor kepleng ake hai long sing rong hanga phan hembangarat karchopon non ki khibo milituma karbi recho ke hai long sing rong hang alangli rechong hoi dengdet pen mai ki khipon arta lake ningka nisiapor kepleng lo pusi abirta Karbi Anglong live executive editor rongbong terang phan pachini pon ake hai long sing rong hang alangli bohalake hamren rong chingdon along Karlitang lindok ronghang kapamu iktikang asomar ang bongpen alangliki ahimari polo. Alangli sarbura karlitang lindok ronghang alangliki Karbi Anglong Autonomous Council along chairman ang hoy kikhidun abang phulo. Karbi akhai long recho thirklong ang hoy kachelong lake ilitum Karbi akhai phan hempumukrang ahir jume kido ajoy nilo. Ake sar saratum kachethana tengki sumindara long khe jati krehini aphaile do iksita Karbi akhai henlo sonu sukleng akhai lo sipu. Ake hai long sing rong hang pen birta hong klamalong ning aklong alam the kapachini atengke nelidak rong hang rong bong nang ba dun krak pen piniar ni an me ki khipon apor lake ning kanisi kepleng aranilo laso ang bong pen biriar nama phani lika churo dam kang tunga thepi lake ladak nili nang ki do ke thak manglin manglo kahino lapuso nang thek nili chethek long le Pinidak nili ricu anak pun kemudian langsung kang wipe masih piniga ricu dak orang dari batu di kalau siapa masih langsung arni tapi itu dak orang lokum itu pendang lok pendang itu katu kau bedak non rap pendang lok dari piniga itu masih langsung nili dak ricu kebat anak pun menang wipe tapi piniga dak ricu dak orang lagi magi kilo dak ini ikan siapa yang kasih so magi ki ikan siapa yang kasih dak non pendek kita non kasih tundak dicoba pada pen diklaim pun angkut bah sangat kisungan lagi boy Labangso ningka nesia por kepleng recho phan katalon pon halong hembang hemthe pendanglong donrap do an pencheng lok kapek kapek hawar hapat along pen recho phan katalon karcho awai kanglong nang palidun theglong ahok tema donatum arnisiar ni rong phara sorsi recho kechu ikchenglo bon tahala so awia kaya hot penta rong hanga sor anipi ahupo phan kaching hon thekla pen kachepabi thek bena joksi ahupo rong pharasor alanglia so mate rong hanga sor phan recho arpu pekdalo ahupo rong pharasor ahir jume pena jok non puarani sita rong hang asor si recho arpu thirklonglo rong hanga sor mate harpo kangar ni pen angthun recho ang hoi ki khipon non an bang klikebra isia phai so selo tahai birta ki rekatar lipen kelong pon atengke akesar saratum kachathan nona Karbi recho ke hai long sing rong hang pen bang klikebra hinia na phai plengtanglo non ki khibom ke hai long sing rong hang alangli recho ki khi ningka ni si ke pleng apor nang ki chokar ni wo sang tar ka chilang hemphu avur ma mukrang avur lo alangli ka chilang non orang nak bakal bentar kasih pini laso ikan sih kecok ini dak hempar lo bukan aku hempur lo bukan aku sih dak langpun kasih contoh anam nak kita nak teng begini pada pak kasih non kita tang an kanan so kasih non kasih non kita lagi kanan mangta bang anak orang porok bisa beli itu kasih lagi anam reading sih lo lagi anam mulai bangkit setelah amuna kanan teng bisa kamu kasih pini ke tundak amai lo pini dak kasih pabag pini tang de labangso ningka ni si ke pleng katalonar ni konat koson ahavar penlo nang ka chetong dun itu Surya arong hang lo Meghalaya pun ada, tapi nak itu langsung lo nak series pun ada, setelah itu hima anu uri pun ada kono, hima sar mata tu, kerang semua ada tu, setelah itu nak nuri lompat gitu lo, habis itu nak dulu, apa nak dulu ini. Usang terkecilangan nang buha madak orang orang bang. Lagi dak si cenang lo, dak ini dak dicorong lo, bagi dak orang si cenang lo, dak si tetap. News report Rongbong Terang Karbi Anglong live.
Tangde pinya da birta bangke lapon si kang tonik lo dumi thakmi kardom.